Wabonye boil akaboga ahanga harimo inyama aiga data we mbeze teka imboga munsi uburisho hejuru utekere rimwe mu isafuriya imwe. Okay, ahubwo bon appetit mana yanjye nibagiwe iyi ngiyi iteka n'imigati karebo nawe iyongeze mama yewe akira nawe karebo kararyosha shaho cameraman nawe nagurya akira tonto karibu. Media TV. Nyama vizuri uko pale nyumbani kwako ama hotelini mwako, unaweza ukachoma nyama, unaweza ukachoma mahindi ukawekelea pale ukachoma vizuri tu. Sasa hii mashine yetu pia haitumii moto mkali kama unavyoiona. Hii mashine hapa ni kama hivi unavyoiona, so matumizi yake ni hiyo kuchoma nyama choma. Unachoma kivip kama ni chicken au beef sausage, unachoma hapa kivip, haitoi moshi sawa. Hii nyingine na pia nyingine hapa kuna hii ya kuchoma nyama kwa mvuke, unakuwa unageuza pande zote. Sasa hii unaweza kutumia kwenye jiko la gas, jiko la mkaa, jiko lolote unaweza kutumia hii mashine yetu kiurahisi bila kupoteza. Mnatumikia wapi? Sisi tupo Dar es Salaam, Tanzania. Na Kigali stock. Kigali tuko hapa kwenye expo, lakini pia tunashiriki kwenye maonyesho mengine yanayojitokeza, lakini kwa sasa hivi tuko hapa. Ukishawekelea hivyo kwa mara nyingine, kama ni kwenye karoti, unaweza ukawekelea karoti zako namna hii. Ni wewe mwenyewe unataka ufanye nini. Karoti kama unavyoziona. So utaiwasha mashine yako. Ukishaiwasha mashine utakuwa unapeleka chini namna hii. Sasa mimi nimetumia kwenye karoti, lakini unaweza kutumia vitunguru, pilipili hoho, ni wewe unaweza kutumia hapo nyumbani kwako. So nimekata vitu kama hivi unavyoviona. Hizi ni zile za duara. So unatengeneza vitu kama hivyo. Kwenye karoti, vitunguru utatumia. So hii naweka pembeni mashine, naiweka pembeni, natumia mashine nyingine. Unaweza ukatumia blender, ukatumia hii blender yetu inakuwepo pia hapa ndani. So hii naiweka tu na kuitoa, naweka hivi, kisha utakuwa unasaga sawa, potaji na vitu vingine. Hiyo tunaitoa, lakini pia ninaenda haraka kidogo. Hii hapa nyingine unavyoiona kama ni karanga, unaweza ukatumia kwenye karanga zako pale nyumbani kwako. Unawekelea hizi hapa ni ubunyogwa, mnaita hivyo. Bila maji ushawekelea pale, kinachofuata unawekelea tu vitu vizuri namna hii. Ushaifunga, hii unaweza kutumia mpaka kwenye kusaga nyama usonga. Sasa utawekelea tu mashine yako, unaangalia lock ambapo zipo, kisha kinachofuata ni wewe kusaga. Hapa kuna nyama, kuna nini na nini, ni 5 in 1 sawa, unasaga vitu vyote. So nitakwenda kumalizia kwenye cha mwisho. Lakini iko mashine nyingine nisiwacheleweshe. Hapa kama unavyoona, hii hapa tayari sawa. So wewe ambao uko nyumbani, vitu vizuri kama hivi na kubidi kwa vinunua. Sasa kuna hii naifunga ya mwisho kama unavyoona, unamalizia hapa. Hii unafunga, inakwenda kuwa juice extract. So ukishamaliza kuifunga namna hii, inachofuata ni wewe lile ni jagi namna hii, unawekelea hapa mbele. So unatengeneza tena ile juisi yako. Hizi ni karoti. Utawekelea karoti zako pale ndani. Unatengeneza juisi bila kuweka maji, bila kuweka sukari. Naomba tango zile. Unatengeneza juisi yako namna hiyo. Tengeneza juisi yako kwa haraka. Kama ni hii hapa, unawekelea pale ndani kwa haraka. Hii hapa tango. So utawekelea nzima namna hii. Hiyo ni tango, endelea ukitengeneza kwa haraka zaidi. Sawa? Juisi safi murakonze cyane natwe uko oyibona bitewe n'indiba yayo bayana kujya mu mubyeyi bari kunyitaho ngewe. Okay, ijya ku mashiga yose bitewe n'indiba yayo uko iteye. So utereka kumbabura iyo ari yose, yaba imbabura kizungu cyangwa kinyarwanda, y'amakara kunkwi kuri gaza ahantu hose uterekaho, ugasukamo amazi mano, amazi agarukira ku no murongo uyu nguyu, amazi then ugapfundikiza uyu mufurikizo uyu nguyu hejuru y'amazi, ugashyira ibyo kurya hano hejuru bitogoswa mu mazi, apana ifiriti, ahubwo umuceri hano, ibijumba, ibirayi, ibitoki, inyama, inkoko, wavanga utavanga nta kibazo, then ugapfundikira. Okay, iminota 20 yonyine gusa bigasha. Uca wabonye mu gihe cy'iminota 20 biba byahiye ibyo kurya kandi bigasha nta mazi agiyemo, nishiririza nitemeshe. Dukurikira uburyo bwa kabiri, pariti ya kabiri. Pariti ya kabiri rero, okay, ahangaha ubwa mbere twasuzemo amazi yonyine, ariko ubwa kabiri sukamo amazi nanone,
urumva nurangiza ukate inyama ku ruhande ushyire muri ano mazi munsi tuyoteka boil ushyiremo n'ibirungo bya boil inyanya bitunguru poivre celery karoti n'umunyu ubwo byose birimo ara munsi n'agasendu gashyiramo nta kibazo upfundikire akaboga kari munsi uburisho bw'akaboga rero sasa niwiga uteka ku ruhande hoya zana hano hejuru ahangaha ushyire ibijumba birayi ibitoki n'imyumbati wongeye gukora iki upfundikire neza yego ubwo kubera ko watetse hasi no hejuru iminota ni 30 yego ngaye nko reka tubirebe nabyo hano baretse gatoya boyiro iyi ngiyi niyo nziza iyi ahangaha iyi ngiyi wabonye boil akaboga ahangaha harimo inyama ayiga data we mbese teka imboga munsi uburisho hejuru utekere rimwe mu isafuriya imwe yego bivuge ngo nanone ino safuriya uko twayibonye ahangaha ngo twakomeze kuyibona ahangaha ibyo byose utabikoze gutyo rero ibi byose ukabikuramo ihinduka ipanu cyangwa ikarayi bivuge ngo ahangaha karangiramo amagi capati amandazi n'ifiriti kwa kundi bisanzwe nyine ipanu cyangwa ikarayi kandi ugakuyemo steel ugapfundikira isafuriya isanzwe watogosamo wakaranga wakwarika wacumbamo kahungamo hano cyangwa ugategura ku meza nk'igisorori kinini yagufasha bivuga ngo iyi ngiyi nano gusaba n'ibisorori mu rugo bana kumbabura okay kumbabura nyine uteke ku meza ko harimo imboga munsi uburisho mumaze mwarure then nakaboga tayari mushaka isahani murya iyi ngiyi mbese yekonomiza ibintu byose mu rugo yego iri ku mafaranga ibihumbi 45 ariko ufite gahunda ndakugabanyiriza ku mafaranga make agatoya kayo ku mafaranga ibihumbi 35 agatoya yego iyo ngi 35 ako ndagabanya ku muntu ufite gahunda ndamugabanyiriza turebe isafuriya ya kabiri rero iri safuriya ya kabiri ifite mbese iyi ngiyi iteka umuceri n'ibyo kurya bindi nta mazi nta n'amavuta agiyemo ngo tumaze kubibona none iya kabiri iyi ngiyi iyi ngiyi mbese iyi ngiyi bayita steamer boiler ariko iyi ngiyi tugiye kureba yitwa barbecue okay reka tuyirebe nayo mbese mu buryo bwihuse dore ngiyi dore nuko iteye gutya wabonye ijya ku ishiga rya gaze mu gihe iyi ngiyi ijya ku mashiga yose ariko iyi ngiyi ijya ku ishiga rya gaze gusa iryo ryo ryita ko rya gaze then usukanga amazi atarengerwa hano hafi amazi then ugapfundikiza uno mupfundikizo iyi ngiyi hejuru y'amazi iyi ngiyi w'amaguru 3 okay wa muriro wa gaze uturukamo hano ukawupfundikira then ugashyiranga ibyo kurya utibiye ibiryo rero ibiryo bikarangwa mu mavuta ibyo ari byo byose bimenyere uteka bufiriti nyine nk'amafiriti tekamo ahangaha rero nta mavuta namba kati ibirayi by'ifiriti usiga umunyu wonyine gusa ushyire hano cyangwa ukata ibijumba ibirayi ibitoki ibigori ushyiranga mbese byose wasize umunyu gusa ukata inyama z'ubwoko bwose zaba iz'inkoko inka ihene imbata yewe n'akabenzi siga ibirungo ushyiranga inyama then upfundikire mu gihe cy'iminota 20 yonyine gusa ibyo kurya byahiye neza udutambaro tureye turaje tunaryeho turebe kabisa nta mavuta amazi bugeze amazi aya n'amazi nano gashize kuko umuriro uri hagati nago uri kundiba yayo yego gaze nta mwotsi igira ahubwo ni umuriro gaze yatse ibi umuriro gusa nago iba umwotsi ahubwo bon appetit mana yanjye nibagiwe iyi ngiyi iteka n'imigati karibu nawe iyongeze mama yiwe akira nawe karibu kararyoshye shaho kameramani nawe nagurya akira tonto karibu pavuro celery tangawizi yo mu cyayi na nyama choma urabisekura hano bya birungo byawe bikavamo byanoze ari duto nuvuga ngo hano mfite icyuma gikata inyanya hano shyiramo urunyanya rwawe hano nurangiza ukate urunyanya rwawe rwa salade ruraza ruri slicer hano mfite kandi kuma keza cyane kano icyo gakoresha ahantu hatanu ari kamwe 1 2 3 4 5 ahambere harahata ibirayi ibijumba ibitoki amateke amapapayi n'imyembe aha kabiri harape karoti zo guteka mu muceri mu makaroni nk'izi ngizi hari icyo bita zingo potato chips ya mafiriti afite zigzag fata ikirayi cyawe nurangiza ukate amafiriti yawe afite zigzag haya ngaya akanda kakongeza hanyuma kano nagakora dekorasiyo kata inyanya zawe indimu amaronji ibinyomoro na pome urazengurutsa wamara guhuza fungura urunyanya rwawe nurangiza udekore kuri salade yawe tatu nuvuga ngo kompre yose iragura ibihumbi 15 utwaye kamwe bihagaze 25
wazijyanira hamwe nkaziguhera ibihumbi 15 byonyine, complete sets. mukorera he? Nuvuga ngo aba ni Abapakistani baza muri expo gusa, nuvuga ngo mu Rwanda nta hantu bafite bakorera, ariko buri mwaka baba bari mu Rwanda, baba baje kwamamaza ibikorwa byabo. baba baje kwamamaza ibikorwa byabo. Ndabona mukora neza rero, mukomereza aho ngaho. Sawa, merci.